είναι αυτό. Însă nu e atât. Αυτοί είναι οι χειρότεροι από τους οικουμενιστές. Că aceștia care zic că dau mărturisirea de credință sunt mai răi decât ecumeniștii. Αυτό μας το είπε και ο Πάτερ Ευστράτιος. Acest lucru mi l-a spus și Părintele Evstradie, duhovnicul meu. Το λέει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. O spune și Sfântul Teodor Studitul. Ότι αυτοί που προσποιούνται την ορθόδοξη πίστη că cei care se prefac că exercită dreapta credință και έχουν κοινωνία με τους ερετικούς și au comuniune cu ereticii είναι χειρότεροι από τους ερετικούς. Sunt mai rele decât ereticii. Γιατί παρασύρουν τον κόσμο στην κοινωνία με τους ερετικούς. Pentru că atrag lumea la comuniunea cu ereticii. Λοιπόν, να σταματήσουν αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα. Să înceteze cei care spun aceste lucruri. Γιατί δεν κάνουν ζημιά μόνο στον εαυτό τους. Pentru că nu-și fac rău numai lor înșiși. Αλλά παρασύρουν και τους απλούς ανθρώπους που δεν ξέρουν. Ci îi atrag și pe oamenii care nu știu ce se întâmplă. De ce? Ne apropiem încet de final. De ce cei care au întrerupt comuniunea nu țin cont de anatema rocor dată ecumenismului în 1983? De ce cei care au întrerupt pomenirea nu țin cont de anatema rocor dată ecumenismului în 1983? Restul nu mai e. Δεν έχουν υπόψη τους το ανάθεμα του ροκόρ, το βοηθήρια είναι πώς θα το δηλαδή, δηλαδή είναι και καταδικασμένοι η αίρεση. Το ανάθεμα του ροκόρ δεν έχει κάποια προβλήματα. Ανάθεμα dată de rocor are câteva probleme. Ποια είναι αυτά? Care sunt acestea? Καταρχήν, ένα τέτοιο πρόβλημα που υπάρχει στην Εκκλησία μέσα de la început vreau să spun că o astfel de problemă care există în biserică μπορεί να λυθεί μόνο από Οικουμενική Σύνοδο. Poate fi rezolvată numai de un sinod ecumenic. Γιατί είναι οικουμενικό το πρόβλημα. Pentru că problema este ecumenică, generală. Και το δεύτερο είναι ότι το ανάθεμα δεν έγινε σε πρόσωπο, αλλά έγινε στην αίρεση. Și a doua problemă este că anatema a fost dată asupra ereziei, nu asupra unei persoane. Πρέπει να γίνει στο πρόσωπο του ανάθεμα. Anatema se dă asupra persoanei. Μετά υπάρχουν άλλα προβλήματα στην Σύνοδο του Ροκόρ. Mai există și alte probleme. Το οποίο λέει ότι είναι αναθεματισμένοι αυτοί που έχουν αναθεματίσει τους ιερείς, οι οποίοι είναι σε συναίσθηση, έχουν γνώση ότι είναι σε κοινωνία με την αίρεση. Όχι σε αυτούς που δεν έχουν γνώση. Deci, sinodul acesta îi anatematizează pe preoții care în conștiință de cauză sunt în comunie cu ereticii. Nu pe cei care sunt în necunoștință de cauză. Και πάλι ο αναθεματισμός αυτός δεν είναι ονομαστικός. Și din nou repet că această anatematizare asupra preoților respectiv nu este una personală, cu nume. Εδώ όμως δημιουργείται ένα πρόβλημα. Aici să apară o problemă. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι συνειδητά στην αίρεση και ποιοι δεν είναι συνειδητά? Cum putem să știm cine este în mod conștient în erezie și cine este în mod inconștient în erezie? Και αυτοί που πεθάνανε, οι ιερείς. Iar preoții, de exemplu, care au murit deja. Πώς μπορούμε να τους ελέγξουμε αν οι βαπτίσεις που έκαναν είναι έγκυρες? Cum putem să controlăm, să verificăm dacă botezele, de exemplu, care le-au făcut au fost valide sau nu? Θα πρέπει να μπούμε στο μυαλό τους να δούμε αν ήταν αιρετικοί. Ar trebui să intrăm în mintea lor să vedem dacă ei sunt eretici. Αυτό το ανάθεμα που εκφωνήθηκε από το Ροκόρ, această anatemă formulată și rostită de către Sinodul Rocor, δεν ισχύει. Nu e valabil. Γιατί πρέπει να είναι ονομαστικό. Pentru că trebuia să fie nominală. Και πρέπει να είναι συγκεκριμένα από επισκόπους από όλη την Εκκλησία. Și ar fi trebuit să fie exprimată de către biserică, de către episcop din întreaga biserică. Αυτό μου θυμίζει το ανάθεμα που είπε ο αγαπητός μου, πατήρ Ματθαίος Λουκανέσκου. Acest lucru mi-aduce aminte de anatema pe care a rostit-o dragul meu părinte Matei Lucănescu. Στην Κυριακή της Ορθοδοξίας. În Duminica Ortodoxiei din anul acesta. Ο οποίος στην ουσία αναθεμάτισε τον εαυτό του. Care, din păcate, în esență s-a anatematizat pe el însuși. Διότι έλεγε για τους οικουμενιστές και για αυτούς που κοινωνούν μαζί τους ανάθεμα. Pentru că a spus ecumeniștilor și celor care sunt în comuniune cu aceștia, anatema. Δηλαδή αναθεμάτισε και τον ίδιο του τον επίσκοπο. Deci l-a anatematizat pe propriul episcop.
Εκτός αυτού, του είχα πει σε προσωπική μας κουβέντα într-o discuție personală pe care am avut-o cu el, ότι δεν πρέπει να πει ανάθεμα στον οικουμενισμό. i-am spus că nu trebuie să spună anatema împotriva ecumenismului. Όχι γιατί δεν είναι αναθεματισμένος ο οικουμενισμός. Nu pentru că nu este de anatematizat ecumenismul. Αλλά αυτό είναι δουλειά συνόδου. Însă aceasta este treaba sinodului. Πρέπει να συγκληθεί σύνοδος επισκόπων, Trebuie să se adune un sinod de episcop, να αναθεματίσει τους οικουμενιστές, să-i anatematizeze pe ecumeniști, ονομαστικά, nominal, Βαρθολομαίο, Δανιήλ και όλους αυτούς, Bartolomeu, Daniel și ceilalți, και να αναθεματιστεί ο οικουμενισμός σαν αίρεση. și apoi să fie anatematizat ecumenismul care zi. Ο Ματθαίος και ο Σάββας ποιοι είναι να βγαίνουν και να λένε ανάθεμα στον οικουμενισμό? Cine e Părintele Matei sau Părintele Sava sau alții să iasă înainte să spună anatema împotriva ecumenismului? Αν θέλουμε να αναθεματίσουμε τον οικουμενισμό στην πράξη, διακόπτουμε το μνημόσυνο των οικουμενιστών. Dacă vrem în practică să anatematizăm ecumenismul, atunci singurul lucru pe care putem face este să întrerupem comuniunea cu ecumenismul. Mă iertați că vă întreb. Știm că mitropolitul Filaret a fost sfânt. Așa știm. Nu știu, poate știu greșit. Și în condițiile astea s-a pus problema că ar fi valabilă anatema. Deci poate să nu fie Ο valabil. Φιλάρετος είναι Άγιος. Mitropolitul Filaret este sfânt Και το Άγιο Επιψανέτο είναι άφθορο. și există trupul lui Sfântul Moaștere. Ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς. Sfântul Ioan Maximovici. Είναι Άγιοι. Sunt sfinți. Όπως και ο Παΐσιος που μας κατηγορούν ότι δεν δέχομαστε την αγιότητά του. Așa cum și Sfântul Paisie este sfânt și nu așa cum l-a pus pe Părintele Sava același Părinte Matei, că ar fi spus despre Sfântul Paisie că nu este sfânt. Αυτοί καλά έκαναν και αναθεμάτισαν τον οικουμενισμό. Acești sfinți bine au făcut că au anatematizat ecumenismul Και δεν είχαν και κοινωνία με τον οικουμενισμό. și nu au avut comuniune cu ecumenismul. Όμως αυτοί δεν αναθεμάτισαν πρόσωπα Însă ei nu au anatematizat persoane. για να γίνει καθαίρεση. Pentru ca să aibă loc prin anatematizare, are loc caterisirea. Αυτό πρέπει να γίνει από μια οικουμενική σύνοδο. Acest lucru se face printr-un sinod ecumenic. Adică, să înțelegem că anatematizarea asta nu e așa, arunci ceva ca un fel de bombă și gata. Cine pierde, cine scapă. Anatematizării îi urmează caterisirea. Caterisirea înseamnă că acea persoană nu mai este cleric, nu mai se sfârșește sfinte taine și biserica se raportează din acel moment la acea persoană ca la un om lipsit de har. Mă iertați că totul e interesant. Acum a fost cu anatematizarea papismului. Πώς έγινε με το ανάθεμα εναντίον του παπισμού? Έγινε μετά το σχίσμα που έγινε, καταρχήν το 1909 διακόπτουν την κοινωνία. În anul 1009 s-a întrerupt comuniunea. Και το 1054 πέφτουν τα αναθέματα. Și în 1054 au căzut anatemele. Από το 1909 δεν είχαν κοινωνία η Κωνσταντινούπολη με τη Ρώμη. Din anul 1009 până în 1054, Roma și Constantinopol nu au fost în comunie bisericească. Δεν είχαν όμως μέχρι τότε αναθεματίσει μία την άλλη. Însă până în 1054 nu s-au anatematizat unii pe ceilalți. Το 1954 În 1054 με τη σύνοδο του Κυρουλάριου în 1054 prin sinodul πέφτουν τα Patriarhului αναθέματα Cerulaie, και ονομαστικά και αναθέματα κανονικά. acest sinod a aruncat anatemele și nominal asupra papei, cât și asupra papismului. Αλλά οι αιρέσεις του παπισμού είχαν αναθεματιστεί και πιο πριν. Însă erezia papismului a fost anatematizată și înainte. Și după. Niciun sinod. Ce se va întâmpla? Dacă nu va fi niciun sinod. Asta este o întrebare care vădește lipsa de credință în Hristos. Da, eu nu am decât puțină. Întrebați-l să spune că eu nu stau dacă am foarte puțin. În prezența noastră tuturor, fratele Dima are care puțină credință. Titachini, Dumnezeu să vă țină și pe aceasta. Titachini am τελικά δεν γίνει καμία σύνοδος η οποία να θεματίσει τον κινησμό. Ωραία. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Există această posibilitate. Να είμαστε στον Αντίχριστο και να μην γίνει καμία σύνοδος. Să vină Anticristul și să nu aibă loc până atunci niciun sinod. Poate face el un sinod, Anticristul. Να είμαστε σοβαροί. Vă știam serios. Εμείς
γνωρίζουμε ότι για να καταδικαστεί μια αίρεση χρειάζεται σύνοδο. Noi știm că pentru a fi condamnat o erezie este nevoie de un sinod. Και η αιρετική. Și eretici. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αυτό το λάθος κάνανε οι ζήλωτες, οι πανημερολογίτες. Această greșeală au făcut-o stiliștii. Που αντί για να περιμένουν σύνοδο, κάνανε δικές τους συνόδους. Care în loc să aștepte un sinod, au făcut ei înșiși propriul sinod. Και έγινε το σχίσμα στην Εκκλησία. Și a avut loc schizma biserică. Γιατί κατά τα άλλα δεν έχουμε καμία διαφορά στο δόγμα. Pentru că în toate celelalte nu avem nicio diferență în dogmă cu aceștia. Μας ενδιαφέρει να γίνει σύνοδος και αυτό που κάνουμε τώρα Pe noi ne interesează să aibă loc un sinod, iar ceea ce facem noi acum είναι να προκαλέσουμε σύνοδο. este să provocăm Πώς? un sinod. Πώς? Cum? Ξυπνώντας τον λαό, Trezind poporul, έτσι ώστε ο λαός να παρασύρει ιερείς και επισκόπους astfel încât poporul και να γίνει σύνοδος. să atragă, să împingă preoți și episcopi și să aibă loc sinod. Αυτό τώρα, αυτή τη στιγμή φαίνεται αδύνατο. În acest moment, acest lucru pare imposibil. Και για την ώρα είναι αδύνατο. Iar în acest moment este imposibil. Αλλά από την άλλη πλευρά Însă, pe de altă parte, δεν μας ενδιαφέρει αν θα γίνει σύνοδος. pe noi nu ne interesează dacă se va întruni un sinod. Με ποια έννοια? În ce sens nu ne interesează? Εμείς είμαστε ασφαλισμένοι διότι δεν κοινωνούμε. Noi suntem asigurați pentru faptul că nu suntem în comuniune cu erezia. Και κάνουμε και αγώνα εναντίον του οικουμενισμού. Și ducem și luptă împotriva acestei erezii. Εν την πράξη, όχι στα λόγια. Prin fapt, prin cuvinte. Οπότε είμαστε εντάξει με το Θεό. Deci suntem bine în fața lui Dumnezeu. Και να μην γίνει σύνοδος, είμαστε καλυμμένοι. Να το πω έτσι λίγο. Suntem acoperiți chiar dacă nu va avea loc un sinod. Αλλά θέλουμε σύνοδο Însă vrem să se întâlnească un sinod για να επέλθει η ειρήνη στην Εκκλησία. pentru ca să revină pacea în biserică. Αν θα γίνει, ο Θεός ξέρει. Însă dacă și când va avea loc, asta Εμείς δεν μπορούμε να προκαλέσουμε σύνοδο επειδή δεν είμαστε επίσκοποι, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Διακοπή μνημοσύνη. Noi nu putem să provocăm convocarea unui sinod în mod direct pentru că nu suntem episcop, însă putem să întrupem comunia cu erezia. Aceasta este treaba noastră. Αυτό είχαμε πει από την αρχή ως αγιορείτες. De la început, ca părinți aghioriți am spus acest lucru. Δεν θα κάνουμε σχίσμα. Nu vom face schism. Δεν θα κάνουμε δικιά μας εκκλησία. Nu ne vom face propria noastră biserică. Δεν θα είμαστε με τους αιρετικούς μαζί. Nu vom fi împreună. Μόνο dιακόπτουμε την κοινωνία. Αυτό που λένε οι Άγιοι. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Nu vom fi în comune cu ereticii și vom întrerupe pomenirea lor, nici mai mult, nici mai puțin, ci exact acest lucru. Και αγωνιζόμαστε για να συγκληθεί μια σύνοδος. Și ducem lupta ca să se convoace un sinod. Cum este corect? Pentru că și aici se pomenesc, chiar și la adormiți, îi pomenim pe cei care au murit în erezie. E vorba de patriarhi. Dacă patriarhii adormiți pot fi pomeniți la patriarhi și noi aici. E cum e. Όταν γνωρίζουμε ότι ένας πατριάρχης, ειδικά αν γνωρίζουμε ότι είναι μασόν, δεν είναι. Dacă știm că un patriarh a fost mason, atunci nu-l pomenim. Έχουμε περιπτώσεις στην εκκλησιαστική ιστορία Avem exemple în istoria bisericească που καταδικάστηκαν επίσκοποι μετά το θάνατο. Când au fost condamnați episcopi eretici după moartea lor. Αυτούς λοιπόν που δεν θεωρούμε ότι είναι ορθόδοξοι και δεν είναι ορθόδοξοι ή και ήταν μασόνοι, αυτούς δεν τους μνημονεύουμε. Cei pe care noi considerăm ortodoxi și nu au fost ortodoxi pentru că au fost masoni, nu-i pomenim. O întrebare mai ușoară. Zice, când a apărut în Biserica Ortodoxă ideea ascultării oare față de episcop? Tot evanghelistic este în Eclesia